Silakan Amin. Katon kalem lan pantes gawe wong wadon gemes padahal teke keras persis koperasi buas. Amir yang mana yang ini? Amir. Awas kabeh waspada aja sampai kegoda dirayuan lanang kobra sebab bisa bahaya. Sampai bawah Amir. Amir. Ayo Mas. Amir. Ayo Bos. Bos siapa? Bos Semarang. Awas hati-hati yen kobra lagi beraksi hobinya ngobrol-ngobrol janji sering selalu diingkari. Awas kudu waspada ning rayuan lanang kobra ake wadon sing dadi mangsa yen wis matok ditinggal lunga. Terima kasih Bos. Awas lanang kobra, awas lanang kobra. Terima kasih Bos. Terima kasih. Awas kabeh waspada aja sampai kegoda. Bos Semarang paling sayang sebab bisa bahaya. Bos Semarang, say Yang merah dong Bos. Bos Semarang sebelah sini Mas. Ala. Bos Semarang. Amir. Ayo Pak Haji nggak mau joget. Pak Haji. Awas hati-hati yen kobra lagi beraksi hobinya ngobrol-ngobrol janji selalu mengingkari. Amir. Awas kudu waspada ning rayuan lanang kobra ake wadon sing dadi mangsa yen wis matok ditinggal lunga. Bos Semarang. Awas lanang kobra, awas lanang kobra. Ayo Mas. Semoga Bos. Wah, Sini Ibu sayang. Ika Siti Katon Rahmatika. kalem lan pantes gawe wong wadon gemes padahal teke keras aduh Pak Bos sing buas. Terima kasih Pak Bos. Hey New ODP. Awas kabeh waspada aja sampai kegoda ning rayuan lanang kobra sebab bisa bahaya. Ayo Mas. Makasih loh. Hey Bos apa ini? Ibu Dewan. Bos Semarang Mas Amir. Bos Semarang Mas Amir. Buat Mas Amir. Awas hati-hati yen kobra lagi beraksi hobinya ngobrol-ngobrol janji sering selalu diingkari. Ayo Bos. Sebelah sini. Bos Semarang. Awas kudu waspada Pak Haji lanang kobra
ditinggal lu ngapa haji. Awas lanang kobra Pak Haji, Pak Haji, lanang kobra Pak Haji. Bos Amir, Bos Amir, katon kalem lan pantes, gawe wong wadon gemes, padahal wate keras. Aduh Pak Bos sing buas, ayo Pak Bos. Makasih Pak Bos. Awas kudu waspada, Pak Hendra sampai kegoda, ning rayuan lanang kobra sebab bisa bahaya. Apalagi Pak Hendra, Kau Semarang.